Ikatatakot, ikakakarong, at syukong sipimul mo, signan mo. Mangandyan tayo ing orasyon, kilagyon ing igpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Ing anghel ning Ginoo pabalwane ing Birhen Maria, at kinagliya lalang ning banal na Espiritu. Bapo Maria, mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, iyanasa. Ani ko alipa ning Ginoo, Malyari kabud ka na ako, anting kingkas mong amano. Bapo Maria, mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, iyanasa. Ing divino verbo, mi katawan niyang tao. At may kisawt ya kay katam. Bapo Maria, mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, iyanasa. Ipanalangin mo kami, O Santang Induning Diyos. Baming apang ay tuliran, nabang nanimpiang akong ng Jesucristong ginuta mo, iyanasa. Manalangin tamo. Tapukaran mo sa pong grasya, ginuming Diyos, king kaladwami. Arampat king pamamalita ning anghel, akilala mi ing pamikatawan ng taong Jesucristo, anak mo. Uli na naman ning pamaylasan at kamatayan king krus. Apakyabutan mi naman sana ing ligaya ning pangsubli ng mebye. Alang-alang sa po iti, king ginumi mo rin Jesucristo. Amen. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit mangdaman king alananga, iyanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman kinalananga, iyanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman kinalananga, iyanasa. Kilagyon ning igpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Iyanasa. Mayap-ayabak po kaya kayungan, mitipun tampungen ni batayang samban, purian at pasalamatan, ing malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat la po ding makatuki. Para king kapasalamatan da po di William Yao, Mrs. Angela Valencia and family, Mr. and Mrs. Roberto Limaco and family, Miguel and Lilia Di Chico and family, Mr. and Mrs. Liminoso Dizon, Andy Dizon and family, Annette and Isa Harojo Apple Dizon, Adrian and Minot Briones and family, Manyalak family, Mendoza family, Roque family,
Pangan family. Mr. and Mrs. Jane and Mirna Calma, Mr. and Mrs. Eduardo and Nora Balboa. Family of the late Felicidad Manansala. Para king physical ang pang spiritual pamipasalamat ng Uncle Pete Nepomuceno, Monsignor Francisco Lansang. Para king kapaldanan, pamikatawan ang pang spiritual ng Carlos Galvan, Mar Chuatwico, Mameng Chuatwico, Rodi Tolentino. Para king Aldo anibersaryo ng karelang kebaitan ng Rosana Sanchez. Para king kayadwananda at pamanantabi ng Banal Espiritu dari Fernandez family, Magat family, De Leon family, and Manda family, Dison and Pangilinan family, Mr. and Mrs. Miss Maria Teresa A. Laus and family, Jonard de la Cruz and family, Pilar Francisco, Rosana and Corazon Clark, Claire and Gladys Cochon, Jenaline and Jeline Celso, Henry and Dr. Gemelin Pinedo Gueco and family, Arnold and Felbitog and family, Belicario family, Mary Christy de Leon and family, Gerald and Catherine Dungo, Cochon, Balatbat Presas, Simbulan Dungka, Juan Belicario, Maneje Santos and family, Mr. and Mrs. Rodolfo Dison and family, the Holy Angel University community, together with administrators, faculty, non-teaching personnel, students, Apong Pio and Imang Auring Between and family, Joy Espino, Rizal David and family, EMC Dental Group, office workers, ME, Mr. and Mrs. Rizaldo Galang and family, Grace Santana, Joel Santana, Juan Jose Santana, Winnie Pabustan, Annalisa Pabustan, Janet Lim Napoles and family, Natividad Gangkwangko, Suarez, Tino, Vital, Chatco, De Guzman and families, Rian Corvin de la Cruz, Julie Isip and family, J. Angeles and family, Mary Grace Salazar, Veronica Repato. Para king malagwang kapaldanan da pudi, Father Larry Sarmiento, Sister Agnes Goyona OCD, Joanna Sheila Cruz, Monsignor Risto Cuevas, Teresita Cruz, Herminia Reyes, Andrew Alfonso, Clara Aristingcol, Sophia Malyari, Fernanda Camaya, Ricky Bitug, Rosario Season. Ganakantala naman ting kalugaran tamong mayang unabye, lalong-lalo na di Father Jesus Mariano, Monsignor Eugenio Mercado, Monsignor Andres Serrano, Monsignor Odon Santos, Father Venancio Samson, Monsignor Cosme Betwin, Monsignor Andres Betwin, Jose Joaquina Betwin, Antonio Dison, Lourdes Dison, Levi Laus, Engineer Juntiatco, Alfredo Chau, Chua Tangeng, Yao Bunkeng, Edward Yao, Santiago Tay, Antonia Reyes, Maximo Chau, Simeona Aison, Zenaida Cecilia, Francisco Sosimo Josepina, Reynaldo Reyes, Chito Reyes, Rodrigo Sibal, Anselma Chupaco, Alejandrina Rosario, Juliana Agustin, Jose Alejandro, Jose Suarez Sr., Manuela Suarez, Bartolome Canlas, Aristides Suarez, Renato Tayag Sr., Adoracion Tayag, Eugenio Suarez, Nicolas Suarez, Jose Esmeralda, Abraham Tayag, Juanito de Belacario, Fernando Barameda, Redentor Magad, Teresita Wilkerson, Alicia Biray, Eloy Antonio, Buenaventura Cruz, Misael Presas, Alejandro Aison, Julieta Aison, Mario Jesus Aison, Attorney Ricardo Bermudo, Amando Nicdao, Estrella Nicdao, Natalie Perez, Simplicio Perez, Ernesto Halili, Rodrigo Wong Gonzales II, Alfonso Wong, Emilia and Santiago Sr., Sherilyn Paras Antonio, Pasencia de los Reyes, Emiliano de Jesus, Juliana de Jesus, Liminoso Henson, Rosario Sicat, Irene Sicat, Conrado and Estrella, Hermelo, Edgardo Efren Sr., Elizabeth and Benvenido, Herminio Valdez, Francisco Yutuk, Angelica Nicole Yutuk,
Romeo Flores, Medlin Flores, Enrique Flores, Regina Reyes, Iluminada Calatong, Agaton Calatong, Antonio Ive, Vilma Gonzales, Darwin Ive, Leopoldo Masangkay, Carmelo Tarzan Lasatin, Rosario Aquino, Luigi Narciso, Cecilio Messina, Gloria Messina, Angel, Nestor Datu, Corazon Espina, Silverio Espeña, Amado Espeña, Flora Sun, Francisco Sun, Miriam Tayo Supremo, Buenepe Apostol, Perla Cunanan, Miguelito Torres, Bosting Garcia, Maxine Sunga Cortez, Fernando Guzman, Arthur Bondok, Rosario del Rosario, Roberto Hipolito, Renato Hipolito, Francisco Santos, at Guadalupe. Pangadita lading sablang kaladwa, lalong-lalo na retang mangailangan, King Pakalulu ning Ginu. King Aldoiti, pagmasusyantaya po, ing solemnidad ning katawan at daya ng Kristo. Impong magmisa tampo, Irreverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Kilagyo ni Pang, amponing anak, amponing Espiritu Santo, Amen. ing grasya ning ginutang Jesucristo, ing lugod ning Dios, at ing sala ning banal na Espiritu manatiliya kaya kayangan. At kekan timurin. Ing Dios lugod diya. At uling kaluguran na katamu, binyene po ing bugtong ng anak, Jesus. Jesus, tinipaya ketiking yato, meging tawya. Dapat epapusapat ing maging tawya, meging tinapaya pa. Meging pamanganya. Ban kanita, manatili ang kayabeta mo at maging pamangani ning kakatamong piye. Kailangan tayo po yung Diyos nung kailangan tamo yung pamangan para king katawan, kailangan tamo yung pamangan ay espiritual. Yang ining aldo iti, pag masusyan tamo po,
ing solemnidad ning kakamal-kamalan akatawan at daya ng Kristo ay ngausan tamang Corpus Christi. Lalo tayo sanang i-appreciate, lalo tayo sanang luguran, lalo tayang pakamalan ing banal ay Eucharistia. Nungno ka rin tayo, akakit at atatanggap ing kakamal-kamalan na katawan at daya ng Kristo. Para karing penandit, tayo po liguran at pepakamalan ing banal ay Eucharistia ay Kristo mismo. Pasibayog yung mipnong kapakumbaban, sisyan tamo pa yung kakatamong kasalanan, manyawad tamong kapatawaran king Diyos. Ginong Jesus, pepakabsyan mo kami king peka masanting at trigo kambening kekang sarili, Gino pakalulu. Ginoo pakalulu. Heso Kristo, ing tinape pemirasume at ing kalis pepainumme, metong iyang tandaning kekang lugod at pamakisan metong kaya kami. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, babyeme kaya kaming katawan mo, banlalo keng maging katawan ng kekang Santa Iglesia. Gino pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupaying totoo pakaluluwa na katamo, at king pamapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasa, king Pie Alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O Yesu Kristo,
Sa sambanda ka, ikang mabibiya busalmi, king sakramento ning katawan mo daya, kaniting banal a Eucharistia, ika sana'y maging sikanan ming mibiyabiya king misteryo ning kekang pangayatyu, adawn miya sana king igpaming at banwa, ing pirasong tinapening ngalang pamisagsagan na lugod, adawn miya sana karing ke kaming kapatad, ing metong abye mitugtog king malugod akasuywan ke ka, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Pamamasang ibat, king libro ning Deuteronomio. Ni Moises nga naking balayan, gana kanyo, nung makanano na kayong tinaid ning ginong kaya kayong Diyos, kilub ning 40 banwa, king disyerto. Bana kayong iturong maging mababalog, bana kayong panyubukan, at akilala, ang gaking kabubusalan ning pusuyo, balang akit nung tupad kopin o ali, karingkeyang kautusan. Pepadukwa na kayo, peparanupa na kayo, pepakana na kayo, king mana, aeyo pa bitasang balo, ikayo, ampon, ting pipumpunan nyo. Banketa, at alastasyo, kinging tao, emu bukod king tinape kakanana, karinya mabibye, nune king sablang amanong mipapasyag, king asbok ning Ginoo. Eya kakalingwan, ing Ginong kekong Diyos, amilwal kaya kayo king labwad ning Ehipto, ibat king pugad ning pangayalipan. Yaitang tinayid kaya kayo kanitang maleparan at makapangablad a disyerto. Labwad daring mamaping ubingan, alakdan, kawa. Yaing pepasibot danum, king pekamatas diling batu, baka yung may kainuman, busal niting lugal, alang danum. Yaing pepakan kaya kayo, king mana, keta king desyerto, pagkabye, ayeraman malit-malitan, din kaya kayong pipumpunan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Purian me, o Ginoo, ing Ginoo, o sa Jerusalem. Purian me ing Ginoo, o Jerusalem. Purian me ing Ginoo, o Jerusalem. Purian me ing kaya kang Diyos, o Sion. Yaing patibe, karing kaya kang pasbol, at kaya lang panuwanan, din kaya kang anak. Purian me ing Ginoo, o Jerusalem. Yaing babye, kapayapan, karing kaya kang angganan, at king mayap diling trigo, karina kapakabsyan. Potang muto siya, agaditing metupad, king yato. Purian me ing Ginoo, o Jerusalem. Papabal ingamano ng Jacob, ding tuntunan at kautusan kang Israel. Karingaliwang bansa, iti enegewa, eno akikilala, ringkeyang kautusan. Hallelujah. Purian me ing Ginoo, o Jerusalem. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto.
Ingko paning kanuanan, apasalamatan taking Ginoo. Ewari mga baldugan, king misulu-sulu tamo, kindaya ng Kristo, ngini miminum tamo, kaniting kopa. At ing tinape apirarakayanan tamo, ewari mga baldugan, king misulu-sulu tamo, king katawa ng Kristo, ngini kakanantaya. Uling ating metong at tinape, itangan lipat ning dakal tamo, metong tamo mong katawan, uling misulu-sulutangan, king metong mong tinape. Ingamano ning Ginoo. Ing Ginoo manatili kaya kayo pamamasang king mayap abalita agpangkang San Juan. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Jesus nga nakaring kekaldan a Hudyo, ako ing mabye tinape at tinipa iba't banwa. Ing ninuman mangan kaniti miyeya kapilanman, at ing laman kuyeng tinape ay biyeko ban miyeya ing yato. Ulinaniti, mapalilang may badbaran ding Hudyo, ngarang may papangutang. Makanano na nga ibiye kaya katamo ning taong iti, ing kayang laman, bata mo nga pangan. Nga ng Jesus karela, ing katutuan sasabihan ko kaya kayo, nung eko mangan, king laman ning anak ning tao, at minum king dayana, eko mikabye king sariliyo. Ing mangan king laman ko at minum king daya ko, at inyang bye alananga, at pasubyang king bye king taulingaldo. Uling ing laman ko tunay ang pamangan, at ing kanakong daya tunay ang inuman. Ing mangan king laman ko at minum king daya ko, manatili kanako, at ako manatili ko kaya. Ing mabiyaig pa tinubod nako, at king uli na mabibiye ko. Anti mo naman, ing mamangan kanako, mabibiyeya king uli ko. Itiyeng tinape tinipay batbanwa, eya antiing penganding pipumpunan yo, mengan la, dapat kaibat, metela, ing mamangan king tinape iti, miyeya kapilanman. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Maya payabak po kaya kayungan,
Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po kaya kayungan. Sana lahat tayo ay nasa mabuting kalagayan sa tulong ng biyaya at awa at pagmamahal ng Diyos. Inyang karen pong may ngalabasan a Domingo, pigmasusyan tayong pangasubli ng mebian ng Ginoo, kaybat na po nitang pamaytas na banwa, kaybat ing pamanipanan ng Banal Espiritu, kaybat po ing solemnidad ng Santissima Trinidad, at ngeni, pagmasusyan tamo, ing solemnidad ng katawan at daya ng ginutang Yesu Kristo. Dakal tamo po aintindihan, king kakatamong kasalpantayanan, nyapin nga tamo dakal na misteryo, tayo lubusan, akilala ng Diyos. Nung akilala tayong lubusan ng Diyos, buri ng sabyan Diyos tamo. Nung akilala tayong lubusan ng Diyos, ene po Diyos. Nyapin kaya katamo pong Katoliko, dakal a misteryo. Pero as a believer, explanation is not necessary. For an unbeliever, deta pong Emanuela, explanation is impossible. Ngayon mo tatanggapan tamo, agyang tamo po aintindihan. At pagmasusyan tamo po, ngeni, ing solemnidad ng katawan at daya ng Kristo o ing awsan tamong Corpus Christi. It is the feast of the Holy Eucharist. The Holy Eucharist is Jesus Himself, His body and blood, soul and divinity. Pepaitas siya banwa Jesus, dapat sinabi na, I will be with you till the end of time. Another mystery. Mekoyo, dapat kayabe tayo. He fulfilled this in the Holy Eucharist. He is the Emmanuel. God is with us. He gives Himself as food and drink. Nga ng Jesus king Ebanghelyong binasa ko po ngeni, ing mangan king laman ko at minum king daya ko, at inyang biye alanangga, at pasubyang king miye, king tauling aldo. Yang ini po, pasibayo pigunaman tayo in Holy Eucharist. Magsadyan ako po, uling pasibayo, makabani naman ng homilya po. Magaral tamo po, magaral niya magsadyan akong pamangan. Nino pong emengan kaya kayo napon, siguradong napon mengan kayo, at ngayon mga anak ko na naman, uling importante, ing pamangan. Nung malyari po, kumakayong ballpen ng pong papel, sumulat kayo, kabang mag-explika kami kini, tungkol king Diyos, tungkol king kakatamong kasalpantayanan. Pan kanita, kay batyo pong sinimba, I explain ye, karing kapatad tamo. Misan po, ating ko nga kasabing international chef, niya po kabyasnan magluto. Nga nakanako kitang pamagsalita mi, Father nga na, buri mong ikwento ko ngan keka, ing dakal apamangan mabilo gaya to nga na. Banong ikwento mo ka na ako, pinanaldo nga ako. Ang yang metong mong aldo nga na. O sige nga, kumakanyan,
ipalino mo ka na ko, magkwento ka king pamangan, miyay ay luwang pamangan, manya man na pamangan. Pero kaibat mong magkwento ka na ko, magkwento kong metong apamangan. Alayang lasa, dinan mo kong 30 minutes, at esplika kekaw, ing tinapi ning biye, ing pamangan, abin niya ng Kristo. Alayang lasa, ban kanita, ding ega na ganang taong mabilugayat o tanggapan di. Nung aldoldo, pare-pareho yung lasa ng kakananta mo, sumawa tamo, niya siguring Diyos binyene iting Eucharistia, ing ostya, ing katawa ng Kristo, potang tanggapan me tinabi yung alang lasa. Man kanita ding ega na ganang tao, mabilugayato, atanggap de. So ngalayang lasa, nakaman sumawa eh. Nyangini pong lawen tayo ti 30 minutes. Or less. Eko po sana sasawang makirandam. Mekad nganing kaiba na ning misa, mangan kayo. Potang mangan kayo ating kong lamesa karing pibale-baleyo. Ima isa dyan ning pamangan. Kaiba na nita miyabe-yabe kayong ting meto nga pamilya. Nung ating kopong lamesa karing pibale-baleyo, atin tamong lamesa kini muna naman. Nung ima o kay tatang atin yang apag-apamangan, ing magsadyang pamangan kini, yapin mismo ing ginutamo. Mamangan tamo para king katawan. At kini mamangan tamo, it is a spiritual food para king kakatamong kaligtasan. Ing pamangan po masanting niya para king katawan. Yapin mamangan tamo, nung etamangan mate tamo, sakit tamo, kaibat mate tamo. If we don't eat, we shall die. But what we eat, we become what we eat. Po? Nung namin kakananta mo, ying maging biyeta mo, ying maging katawan tamo. What we eat, what we partake, is what we become. Nung almusal, tuyo, pawugtuan, tuyo, apunan, tuyo, maglupa kang tuyo. Nung ing kakananta mo, tatanggapan tamo'y Kristo, maglupa tamong Kristo. What we eat, what we partake, is what we become. Ganon Saint Augustine, we become what we eat. We become what we consume. We become what we partake. Kaibat na po nitang mengan tamo lawenyo, bang kanitasikan niya yung katawan tamo. Nganapin Hippocrates, anyang 400 BC before Christ, sinabi na, your food is your medicine. And your medicine is your food. I-emphasize na the importance of proper nutrition for our bodies. O ito po, kay ba't mong mengan, sikan ka, at potang mesikan ka, mangumbira kang aliwang tao, misulusulo kayong pamangan, ating pamangan po, tang misulusula na ring tao, the food, the meal, will strengthen our relationship with one another. Ing pamangan pasik na nga ning kakatamong katawan, ating pamangan,
pasik na nga na ingke katamong pamibuklod-buklod, ing pamikakalugod. May nakit na kayo pong pamitipon, selebrasyon ay lang pamangan, paniyating pamangan. Ulinging pamangan importante yaking biyatamo, inya pini Jesus, dinina nakatamong pamangan. Bangkanita, individually and personally, mikarelasyon tamo king Diyos, tumibe ing kakatamong kaladwa, ing kakatamong espiritu, tumibe ing relasyon tamo, sumanting relasyon tamo king Diyos kang Jesus, at detang sisimba, tumibe, sumanting, at tumibe pa ing relasyon tamo king metong at metong. O ito po yung introduction. Introduction niya pa mo po ito, Yang ini mong tatana, kening tune pisasabihan. Buri kaya pong pisan, itang sinabi na keng Genesis chapter 1, verse 26. O ini po yung panekong umpisa. Nga na, ning Diyos, God said, let us make man in our own image to our own likeness. Lelangan nakatam ng Diyos king kayang wangis. Nya kailangan kawangis tayong Diyos. Po king itsura. Di katsura na ng Diyos nung king itsura. Po king itsura. Lawen yung talagang yung Diyos, burina, kawangis tayo. Let us make man in our own image to our own likeness. Genesis chapter 1 verse 26. Potang muntatang pukeng Genesis chapter 2 verse 15. Nga na, God took man and placed him in the Garden of Eden to till it and to take care of it. Kailangan lingapan tayo ing yato, pigkatiwala na ng Diyos ing yato, uling kakuwata mong pamangan king yato. Gustong sinira tayo ing yato, ing nature, apigkatiwala na ng Diyos, datanging panahon, alata ng apangan. Kaibat nga na po ng Diyos, Genesis chapter 3 verse 19, mangan ka king kekang pipagalan at pipawasan. Nya pining taong magobraya. Eka mamangan, king mo pipagalan, king mo pipawasan. Inyapin, bawal ing manako. Eme pakanan ing kalupa mong tao, lalong higit, ikayo pong ating pamilya, eyo pakanan ding anak yo, king penako. Mangan kayo king kayong pipagalan at pipawasan, magobra ka. O yan po. Then Genesis chapter 2 verse 16, lawin nyo na po, karakal ko babihe, sitas kaya kayo, nung susulat kayo mo, kaibat na ning misa, lawan nyo la. Ulingita mong katoliko ay tamamasang masyadong Biblia. Di taktamo mo balo, kayang kasulatan. Genesis chapter 2 verse 16, nga na, God gave an order to man saying, you may eat, lawin niyo po, pamanganan naman ini, you may eat every tree in the garden, but of the tree of knowledge of good and evil, you will not eat, for the day you will eat, you will die. Malyari kayong mangan karing bunga daring tanaman na makapadurot, dapat itangking libutan, kayong mamangan. Oras mangan kayo, mate kayo. Ini pong babawal ng kanande, ying pengan da. O tingin babawal na ng Diyos, ying pengan da.
Keng misa, nga nung sinabi na ning Ginoo, take this all of you. Take this all of you. Gana-gana kailangan mga laking katawan ng Kristo. O ba't ere kakanan? Karitak dabo pong mamangan. Binawal na ng Diyos. Kung mamangan kanina, o bating babawal na yung penganda. Ngayon naman papakani, na rin magkakanan. O ini po yung kakitang problema. Kay ba't po kang first reading nung peka pakiramdaman niya, nga na ganakan yu nga na ning Diyos. Ganakan yu itang mga palyari king ilang king disyerto. Inyang liwal na kayo king Ehipto. At menatili kayong for 40 years king ilang bayo kayo miras king promised land. Meranop kayo, kinao kayong danum, dininan da kong pamangan, dininan da kong inuman, mana in the desert, many batan king banwa, ing Diyos pepa kananala, at pepa inumanala, kilub na ning 40 banwa. Lawin nyo na po, ala pa man pabanwang in pandemic, mekad magreklamo tana. Ila po 40 years king ilang ing Diyos, eno pepaburen. Makanyan muna naman kaya katamo, nakatamo paburen ng Diyos. Uling ng Diyos, kaluguran na katamo. Dininanong mana in the desert, pamangan, maimpis at pamangan. Kay ba't po kan Genesis chapter 6 verses 1 to 13, inyang iyasus at iluking ilang, meranok na rin tutuki at makirandam kayo, nanong giyawa na, para kalano rin tinapin po pangasan, eno pawulyan, ding lalaki 5,000 lang. Pero ring babay po pareng anak, pepa kananalo. No, pepa buren. At iting multiplication of loaves and feasts, metong iya pong anino na anticipation ning banal ay Eucharistia. At nano po ngayon king sinabi na king ebanghelyong binasa ako, kasanting na po Jesus, sasabihan na ni ing banal ay Eucharistia, ing mangan king kanakong katawan at minum king daya ko, at inyang biye alananga at pasubyang king miye king tawlingaldo. Ulitan kaya po, ing mangan king kanakong katawan at minum king daya ko, at inyang biye alananga at pasubyang king miye king tawlingaldo. May bubulungan na rin Hudyo, makanano na nga pamye. Ing kayang katawan, pamiraswana, no pekibatan, ning kakatamong Ginoo. Raintin dyan, uling yung sasabihan na, spiritual. Dapat sindo na pamorin ng sinabi na, at king tauling apunan, kinwaning tinapi, pepasalamatan ni ing Diyos igpa. Tanggapan niya iti ikongan, iti yung kanakong katawan. Kinuha na yung kalis sa iting alak, benindisyonan ni, tanggapan niya iti ikongan, iti yung kanakong daya. Kaibat na po nito, nung muntata mo kang San Lucas chapter 24 verse 35, kilala din niyang sinublinang maybe Jesus. Kilala din Jesus, king kapamilatana ning pamamirasong tinapi. Inawas de po kanita Last Supper, the Lord's Supper, kaybat inawas din the breaking of the bread, pamamirasong tinapi,
Kaibat kang San Juan, chapter 21, verses 15 to 17. Inyang Jesus asinubling mebye, kitnaning me katatlo, isan Pedro, kaluguran mo ko? May kibat siyang me katatlo, huwag ginoba, mo kaluguran da ka, na nung sinabi ng Jesus, pakanan mo, ding kanakong tuba. Ingatan mo rin kanakong tuba. Pakanan mo rin kanakong tuba. Feed my lambs. Tend my sheep. Feed my sheep. Pakanan mula ating pamangan asasabyan na ng ginutamo. Yapin, ingkayang tatawan at daya king banal ay Eucharistia. Inaus derpong Lord's Supper, Last Supper, the breaking of the bread, itamungeni, the Holy Eucharist, the Holy Mass, Holy Sacrifice of the Mass. Pero, nung explika ko nga po reti, mirastang paruminggo. Ining ka na kung explika yapin yung pamangan mo. Pamangan. Yan po. Kaibat Acts of the Apostles, chapter 2, verse 42, nga na po, they were faithful to the teaching of the apostles, the common life of sharing, the breaking of bread, and prayer. Ding minunang Kristiyano, makanyan muna naman ang giyawara, mamiraso lang tinapi. Acts chapter 2, verse 46, each day they met together in the temple area. They broke bread in their homes. Uli nga lapa pong pisamban kanito. Baroy po may pisaya in Holy Eucharist, karing bale. Diya po? Karing pibale-bale do. Mamiraso lang tinapi. At nano pong sinabi ng San Pablo, first letter of St. Paul to the Corinthians, chapter 11, verse 26. Whenever you eat of the bread and drink from the cup, you are proclaiming the death of the Lord until He comes. Until He comes. Potang mamangan tamo king katawan ng Kristo at miminum king kayang daya, papasyag tamo ing kayang kamatayan. Ing kayang kamatayan, yapin kayang lugod. Potang magmisa tamo po, we proclaim the death of Jesus. Gaganakan tamo ing kayang lugod. Potang sisimba tamo, pagselebran tamo ing kakatamong kaligtasan. The Passover, inyapin dening Hudyo, tilang piyesta na ng Passover, inyag linigtas na laning Diyos, gaganakan na yung karelang kaligtasan. Nya yung Passover, tamo pungeni, yapin, ing banal ay Eucharistia. Na yung magmisa tamo, pagselebran tamo yung lugod na ng Diyos. Na yung magmisa tamo, pagselebran tamo yung kakatamong kaligtasan. O tapong sisimba tamo, papamisa tamo. Papamisa tala rin kaya katamang mayang nabi, pasalamat tamo, pero mo po makanyan. Potang tatanggapan tayo in katawan at daya ng Kristo, maging masalesing relasyon tamo kang Kristo, Kristo manatili kaya katamo, at manatili tamo kayo. At potang tatanggapan tayong katawan at daya ng Kristo, what you eat is what you become. Naning kakanan tamo, naning tatanggapan tamo, ing katawan at daya ng Kristo, Kristo mismo. What you eat is what you become. We become like Jesus. We become like God. Inyapin po, inumpisan kaya kitang God said,
let us make man in our own image and likeness. Lelangan nakatam ning Diyos king kayang wangis, o tang sisimbata mo, tanggapan tayo Kristo king banal na komunyon, communion, unity, the unity between God and man. Ako ating Diyos, itamu ating Diyos. When we receive the body of Jesus, we become His body. We become His body. Father, nga nanitang meto nga memutang, sinabi ng Jesus, ing mangan king kana kong katawan at minum king daya ko nga ng Jesus, mikabiyang alanangga at pasubliang king miyaking tawlingaldo. Father, basta't makinabang ka mo, mikabiyang kang alanangga. Nano po yung pakibat? Ali, ing tune makinabang, ing tune tatanggap kang Kristo, potang tinggap may Kristo, maging kawangis me Kristo. Uling ing Diyos, lelangan nakatamo king kayang wangis, nano'y kaligtasan, nano'y kabanalan, ing kaligtasan, ing kabanalan, yapin, maging kawangis me, ing tinggap mo. Maging kawangis me, ing pengan mo. What you eat is what you become. We become what we partake, what we consume, what we eat. O ini po'y kaligtasan. In Santa Misa, it is the sacrament of love. In Diyos e nakatamlikwan, niya meto pa ding sinabi ng Jesus, tutupin po, pepayta siya banwa. Pero sinabi na, kaya bera kayo nga na. Makanano ita, mekoya, kay ba't kaya betaya? Niya misteryo ya. Manatili ang kaya beta mo through His Word and through the Holy Eucharist. Niya itamong Katoliko, kompleto ya po ing kakatamong gagawan. Balamo, lupa yayan. Adwaya parting Santa Misa, Liturgy of the Word, o ini, anyapin, babasa niya, ing kayang amano. Potang mababasa ing kayang amano, makipagsalita ay Kristo kaya katamo. Kay ba nang may kipagsalita, pakanan na katamo. Nyapin, kompleto ya. Pisngi adwa. O ini po, ing banal ay Eucharistia. At katataulian po, ing pabetipon-tipon tamo, Jesus titipuna na katamo, atos tung sisimba tamo, sasamba tamo king Diyos. The Holy Eucharist is the anticipation and the foreshadowing of what will happen in heaven. Potang sisimba tamo, yapin po'y larawana ning biyata mo king banwa. Potang mirasta king banwa, naninggawan ta ka rin, aldot bengi, sambantaya in Diyos. Niya potang sisimbata mo, sasambata mo, king Diyos. Niya potang sisimbata mo, magpraktis tana nung nanonggawan tamo king banwa. Nung kasisimba, kasasamba. Nung kasisimba, magpraktis, makanano kang makiabi, king ligaya banwa. Sana po, kaniting makuya da pamipalino, dakal pa po, pero ini mo, ini pa mo. Sana, lalo tayong I appreciate in Santa Misa. Sana lalo tayong aluguran in Santa Misa. Sana
lalo tayong pakamalan ing Santa Misa. Uling Santa Misa, yapin, Kristo mismo, I will be with you till the end of time. Era ko lakwan, uling kaluguran da kayo. O ini po yung sinabi na ning ginutang. Ginodang kalpong dakala salamat kaniting banal a Eucharistia yung Santa Misa. Luguran miya sana. Pakamalan miya sana. Amen. Ipasiyak tamo po ngening kakatamong kasalpantayanan, itamongan po sasalpantaya ko, King Diyos, sigpang mayupayang tutu, linalang king banwat yatu, at kang Yesu-Kristo nga nakabugtong nga ginutam, pengagliking upaya ning banalay Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upaya Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlong aldo, sinubliyang mebye, pepayta siya banwa, makalukluk, wananing Diyos, sigpang mayupayang tutu, ibat ka rin magbalik yan naman keti, banmukum karing mabye, ampong menga mate, sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasubli ramiering mete, at king bie alananga. Amen. manalangin tamo, baning Ginong Yesus, antabayanan o king dalaning biye, ringanggang mau kayo, nga tamong manalangin, manatili ka siping mi o Ginoo. Manatili ka siping mi o Ginoo. Ban king mabilugayato, ing Ginoo yung maging sikanan, di tatanggap king kayang katawan at daya, ating maging kayan tabi raking biye, manalangin taking Ginoo. Manatili ka siping mi o Ginoo. Ban ni Jesus, aginutamo, yaing maging sikanan ding mirarake king karelang tinape, karing kapatadda, at ayag-yag do sana, retang biyasang mirake, king karela, manalangin taking Ginoo. Manatili ka siping mi o Ginoo. Ban ni Jesus, aginutamo, yaing maging sikanan daring magkasakit manakit king karelang tinape, at ding kewalan obra, manalangin taking Ginoo. Manatili ka siping mi o Ginoo. Ban ni Jesus, aginutamo, yaing maging sikanan daring masakit, at tatanggap kaya, at detang emalyaring tanggap kaya, ban king makananumang paralan, maging malapit siya naman karetang makapakinabang, manalangin taking Ginoo. Manatili ka siping mi o Ginoo. Ban ni Jesus, aginutamo, yung maging kakatamong sikanan, itamong makatipon keti, para king Eucharistia, banya yung maging kakatang tula at sibol, ning pamisan metong at pamatagulaling, king balang metong at metong, manalangin taking Ginoo. Manatili ka siping mi o Ginoo. Ngini po adwantamo, ing sarili tang kapagnasan. Manatili ka siping mi o Ginoo, ikang maging biyemi at tula, ngenit manggaman king alananga. Amen.
Manalangin tamo, kapatid, maiting kakatamong dawon, ing kakatamong tulat kasakitan king biye, matanggap yaking harapaning Diyos, igpang mayupaing totoo. Tanggapane sana yung ginuitin dawon karinggamat mo. King ikapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kakataming kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, mananunasan ng ing tinapi at kalis at around me, yatad na king kekang Santa Iglesia, ing pamisan metong at kapayapan at atalakaranda, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo, At kekan timurin, iyat nayo ring pusoyo, makayat nano kiginu, pasalamatan tayong Diyos a Ginoo tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang parati at numan ka rin. Oy pa, Diyos King alananggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Kristo ginumi. King taulingapunan kabang makaluklukya king mesa, kambering kayang apostol, dinauna ing kayang sarili keka anting alang musing akordero, ing matatanggap ain ababye ganap akapurian keka. I Kristo binyene ke kami, iting tapigaganakan king kayang pamaylasa at ipagkalam na ke kami, ing kayang makakabos a upaya, manggaman king kapupusaning panawod. Kaniting maulang sakramento, pakanan me ing balayan mo, at pasignangan mo king kabanalan, baning pamilya ning meto ketawan, lumakad ya king sala ning metong akasalpantayanan, king metong apamisamak ning lugod. Lalapit kay ngeni kaniting makapagmulalang sakramento, ban makisulo king kekang dulang, at sumulong king wangis ning sinubling mebye Kristo. Ingya tumakisan metong ya king banwa, banikanteng bayong dalit ning pamaglalang, kabang sa sambandakat pupurian, manggaman kapilan, at ngaming magkanta. Tunay kapin banal o higpa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin, king upaya ng Espiritu mo, ban para kaya kami, magawalang katawan, at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayami dawon kusang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapi, at pepasalamat siya keka, pirasune, at binyene ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan ye iti, ikongan at kananye, iti kanakong katawan, amidawon para kay kayo.
Bakanyan mo naman kay ba't ni nga punan kinwaning kalis. Pasibayang pepasalamat keka. Binyaning kalis ka rin kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti. Ikongan minom ko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo at talananggang tipan. Amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao. Panketang ni patawaran laring kasalanan. Taptan niyo iti bilang kapigkaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, inyang ining gaganakan miyoig pa, ing kamatayan at pamanyobli ng mebya ning anak mo, daram miyak yakaiting tinapening biye at ing kalis ing kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka, at pagamwa mo mi, kingi kami sanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipunan na kami nganting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bamiganap ya king lugod, kambena ning kaya kaming Papa i Francisco, at ing kaya kaming Obispo i Florentino, ipasyano ing kaya kaming Obispo i Merito, ding sablang obispo, pari, diakono, magpari at magmadre, at ding laiko. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepaynawan at manenayang subling miye, at ding sablang meyang nabiye. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanangga, ban kaya bening nuan a Birhen Maria Induning Diyos, kambenang San Jose, ding apostol, at ding sablang banal, at tinupad kimalmong kaburihan, king kakabaning panawon, purihan dakat paligayan, kapamilatanang, Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatanang Kristo, kambenat kayo, igpang may upayang totoo, kagumning banal Espiritu, pupurihan dakat parangalan, manggaman king alanangga. Gani manalangin tamang mipnong kapanaligan at lugod kingig pa, karingamanong tiro na kekatamo ning Ginoo.
Ikabos mo kami o ginuking sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawod mi. Banking kasaupaning kang pakalulo. Parati kaming mikabos king kasalanan. At maligtas kami king sablang kaligaligan. Kabang manenay kami kambening maligayang kapanaligan. King panyatan ng Yeso Kristo, kaya kaming talapangabos. O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa po babalikdan din kaya kaming kasalanan. Nunelawan mo yung kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan agpangking kaburian mo, ikay mabibi at mag-ari manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya kaan timurin. Pakita mo po ngeni mi kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayongan kapayapan piso. O ning ginutang Yesu Kristo, ing kordero ning Diyos, ing milalakoking kasalanan ning yato, tanggapan tayo uling wanlading mayaws king apuna ning kordero. Ginoo, kung matampang tanggap kaya ka, dapat ikas miyay nga mano mo at kumayap na ko. Katawan at daya ng Kristo, Amen. isadsad na katasa, king biye alanangga. Amen. Katawan ng Kristo, Amen.
Manalangin tamo. O Ginoong Kristo, babiyam mo kaya kami ingke kang katawan at daya king banal Eucharistia, anting metong atanda king agyaman nyeni karake mo na kami king biyemo. Manano na sana nga kamtan ming lubos iti, king kayarian anong nuka mabibi at mag-ari, manggaman king alananga. Amen. Orasio Imperata. O Diyos ay pami, lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan mi. Adon mi keka ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Ape pasakit na at meka matena karing dakala tao. Ipanalangin mi antabayanan mo ring taong mitutukan manintun panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring doktor, nurses, at ding sablang lilingap ka ring misalunan. Ban makasuyo ka ring masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin ni mlaretang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laretang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan detang miyang nabiye. Pagkalam mo kaya kami, ing grasya mo kaniting masakit at panahon. Ban magobra kami para king ikakayap ding sabla. At bang makasaog kami karetang at tsuking pamangailangan. Ipanigapumi keka, ing patuknangan mo na ing pangakalat niting virus, ating pangakabos mi, karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning Ginoong Jesucristong anak mo, ang mabibiyang pong magari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu, Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na induning Diyos. Emo sana pisawili ingaglis mi keka, king kagulwan mi, nune bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib o maligaya at kanwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. ing Ginoo manatiliya kaya kayo, At kekan timurin. ito kuyo ring buntukyo para king masusing bendisyon. Kaniting kapag masusyan Eucharistica, Yesu Kristo binyene kaya katamu, ing kayang sarili, ban pakisan metong nakatamu king kayang sarili, at king metong at metong. Amen. Dinakin ang kayang sarili kaya katamu, taong at tsuking dalan, bilang kaya katamong tinapi ning sikanan abbiye. Amen. Ing kayang panlalaway maging kekatay muya sana at maging sikanan tamo naman karing makapaligid kekatamo, lalo na karing binang mangailangan kekatamo. Amen. At bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos, ing Egpa, ing Anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing banal a Eucharistia mi daon ne umetana king kapayapan. Salamat, King Diyos.